Tisa sisian pat ngi pinang sumbai pi baro shakanika channel bat hakanika video ngin pay yakanika post ke bapalat dakanika Meghalaya State Skill Development Society lanika MSSDS menta ubnai arajar puar yakanika post men hakani ki ai yaka last date jongka application submission haka arterik benai August tambah menta kala extend shaka khandai terik benai August arajar puar tila dah pikak ban tip shoot syapang ganika post page kamat jangan ganika video. Ia ganika post communications and marketing manager kebalai kawai ke EH limit lanika kerta ke bahaya do kedai sapusan senam. Ka salary lanika tulap kedai sapu hajar akshi benai. Educational qualification kalau kumni. Ladi ben pendap ia ke bachelors lanika master's degree haka literature lani journalism lani mass communication lani public relations lani advertising lani marketing lani design lani kiwi field ki bayahap ya kani ka post pidan kam minimum sansnam experience haka kam ban pe iki media relations kumha online broadcast but print social media management content creation but editorial but communications management ya kani ka post pidan kamru iki niki skills pide banang banto bot man edit haka ktin English bat pide ru bandan ka working knowledge haka ktin khasi penar lani garo pide ru ban long kintiak bat ban trai bahaya ka kam bat ban pe ru ikwi ki kam haka ju kapor pide ru banang ban penyadai hapadang kiwi ru ki biat trai lang bat pide ru badan kiniki technical skills lani ki jingsong tu aka basic website design kum haka HTML lani CSS pide ru banang haka image video but sound editing kum haka software Adobe Design Suite lani kiwi software ki balong kum kene ki candidates ki balong eligible bagi bakok ban apply kene ke post ngala ai ke link hapo description jangan ke video pihak ban klik itu ke link bat pihak ban pendap ke application form bat ru haka ni ke online application form ki pani ki testimonials ki certificates bat ki marksheets ki jangki pila ban chu scan lani pila ban chu shondor hadian sa shna file but so upload hakanika application form barakhoi kala download hakanika link so you click baik ya ka link jong ka application form but sapendap yaki kerteng yaki ki baki pan hanto ka official notification lani ka official notice ngala ai po description jong ni video tis ngomha download but police share ka shaba pin apply ka ni ka post kanang ba pin tip shushu shpang ki details